Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ka Umsning Block Congress Committee kelakam bakadang klan wat hadin bu MLA ubah kela Punjab Don Buram haki election MLA Dr. Celestine Lingdo ulalai ban penyeso dangshan cika National People's Party. Ban peni ya ke jingkeli ka Umsning Block Congress Committee kela penlong daga Central Executive Meeting haka arpuwetrik unailar ajar posau haka boleh shimbin talang dikin noyelam bagi dikot jangka Umsning Block Congress Committee. Hakijing keren mekla patai kubor Presiden jangka Umsning Block Congress Committee ubah Rocky Marwen ulakam ke Congress ha Umsning constituency kadang yateli berkadang klan. Ulong ru bagajing pet jong Dr. Celestine Lingdo syaka NPP ke degarai jong Ushimet yak ba omshim lai keren ya selok lang bagi dong kersan jong ke parti. Bat kani kajing lang kumba PE bahadin manakalyang jong UMLA jong ka Umsning constituency Dr. Celestine Lingdo ubang ila Punjab na parti Congress harba ilailit ban penyesno no yaladi sya ka National People's Party kani kajing lang ka bakirki jong ka Umsning Block Congress nilayo ban pelong matarasngi harba baro ni kwa ban pensyai sya baro kinong kersan bae jong parti Congress kinong tre jong parti Congress haman la kisnong githau haman la ki unit ni kwa ban ya thu ya phi ban pensyai sya phi ba ka jinglet jong MLA jong in ka de ka rai jong Ushimet ba ka parti Congress ka jong in ka Umsning Block Congress kamdan benta AARM hakani ka rai ka jong u kata ka de ka bang kwa ban pensyai ka Umsning Block Congress baro kinong kitkam kibadan hangni hakmat jong Umsning Block Congress jong ka district kinongkit kam jong Youth Congress jong Mahila Congress kinongkit kam jong area baro ninang yai ne kum ka party Congress bat kum ka Umsning Block Congress Committee hang ni po Umsning bat ni tentu ya ki nong kersan ba ik jongi wat lada MLA la letno sya kaseng NPP kumangong kadiga jingrai jong Ushimet ba haka shipau tarik jong ubne ubnai August haka Central Executive Committee ilaya tu haka tega meeting bayong bangan lit kersan ya ka sorkar nakamenta bangan wanra ya ka roy kapar haka ni ka constituency bansyong haka liang ka opposition kamde ka basuk ban pendap pendiang ya ka ya ka constituency borokoi bat ya gipat ba ki bajuan ban dan kam haka office ka jongi kata ka de ka jingpen sngo ka jongi te de mar kata kadang na kencu ya ginong kersan gi bait wala da MLA laleg na kerpat yaki ba phimdei ban yerit mensin mo na ko mo president jong party kinongkit kam na du secretary ki vice president paro kinongkit kam jong unit kiyai scam bat nga kencu ginong kersan gi bait ba wat rit mensin ka Umsning Block Congress kadang scam kadang teli bat kanang ai ya jing syakri ke bajanai mensin ka Umsning Block Congress kadang scam ba kadang yai teli kani gede ka meeting ke mangikot man pensngau ya phi kinong kersan ge bait bangange bahakani ke jinglong jingman ke jingkendrum kendram mo baro phi diaw baro phi sosi mo ba kalong lendet ni kalong jendan rekat mo ba ke jinglet ke jongi kala pensyayong kala pendum ke buit ke sat ya baro kinong kersan kinong kitkam bailet marwe klem da yetu ya kinong kersan ge bait klem da yetu ya ki mo ya ki ban pensyai ba nganle sindon mandrung syak NPP jadi mar ta wat rit mensim umbangalakren ba ka jinglet ke jongi ka jingchmu ban wan raai ka development hakani ka constituency na ka menta ka jingmento upaj ba te kata ka jingla ka jongi ban wan raai ka development ngin sapet ka Shanghai Henry ka party Congress ka don ha Umsning ban syakri ban ai ka jing syakri ya upaj ba hakani ka dong bakatan bispo